Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Exodo, Kapitulo 20, versikulo 14. Di ka makikamalala. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok dito yung programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mapanag agtrabahon, bakit? Igiddan kon ti anak ta, tay dagas ko ni di pagadalan da. Wala kay. Adto iti balon mo. Aganad kayo nga agama. Agyaman ak bakit? Sige nga Roden. Patuloyin min kini anjing anak ta. Bye, Mama. I love you. I love you, Mat, anak. Agpada kayo kan ni Papa nga ipatpatag ko unay. Mapan kayo nga Rodan. Ang mga numala daw kayo nga agpadpada. Sige nga Roden, bakit? Di ko nagbambanog. Wan. Agdalusak laeng dito'y balay. Agyaman ka. Tay may kadagos, itay nawagan ka, Marisa. Katwan nakapanawan dagiti agama iti imawag ka. Apay, nagapa kayo manan iti asawa? Wen nga Rod. Naimon launay. Agimon iti angin. Imbagpay kada kayo ka ni Pare Sandro. Tawan ti parikot nyo. Naragsak ti pamilyami. Ngam adalat tamot dagiti sana maliklikan di pagkinawatan no maminsan. Gagangay lang daytay ti agasawa saan ka di. Tinasaya at urnusan nyo ti diyo pagkinaawatan. Tanaragragsak mo't laang ti biyag no kasjay. Ay, nagsaya at kat kuman. Makaskan ka ti kapanunutan ti asawak. Angin, san? Close-minded talaga. Amangan mo't no. Adda mapalpaliiw na kan ka. Isong agim imon. Uray awan. Talaga nga apaanak no kasya medyo maladawak nga gawid. Angam, santa na pagsaritaan ti may papaniti asawak. Magantan, takuyugan na ang mapanagpasyar. Amangan no maamon ti asawam. Kat kumarupay ti parikot yo. Awan matidakas nga ramidan ta. Nagpasyar talahan. Sige nga Rod. Kuyugan ka nga agpasyar no isuti ko nam. Marisa! Ayan ti uniformik ngay. Maladaw kami ni tanak ta. Adto yan lakay. Inplantsak pa'y nga mintap na agmaga. Anya? Kat no nagpiksa ti init idikalman. Apay ngay, asaan anamagaan? Pasensyakan, naladawak ngamin analpas ang naglaba. Ngam di ka madanagan, mausar mon. Sige. Inawagan na kami ni Pare Marco, gaputan nagrekyerdaman kanon iti asawa na. Kayat na kano nga yebkas ti sakit tinakam na, iso nga inawagan na. Kasta ka de. Bakit? Ay, naimon launay ni bakit na. Natartaraki akmat laeng ni Pare Marco. Sikam. Ang ko laeng bakit? Nalang Rod, yag mo na itabadok tagsukata kon. Agawaam ti agrubwat, ang mga numala daw kayo nga agama. Wen ka de. Jay balon ko ngay, ang mga numalipatak. Diyak na kaisagana, gumatang kantulatan. Anya? O sige nga Rod, tayo nakbit mang isagana, isupay ngamin ti katangek. Masadutak la ko man. Sige nga Rod, syaklatan ti mapan mangisagana iti balon mo, lakay. Agrobwata kon, agkita kami manan ka ni Marco ita. Ay, apay nga takas to Nakaragragsakak na iso ti kadwak. Kasla, diyak mapupuutan ti oras. Marisa, balasang ko. Umayang man. Anya nga tayo ti ibaga ti katugangak. Umayan, tatang! Naimbaga bigat mo, balasang ko. Kastamot kada kayo, tatang. Sumrak kayo, Sa aneng, inyagan kay laeng kadagiti bunga timulak anateng ken prutas. Naimbagla pang ramanan yaw. Antoy, awata mo tamapanakon. Tapno saan kan amasi nga iti araramidam. Agyamanak nga Rod, tatang. Malang road. Ay, agyamanak. Saan matlaan nagbayag dito'y balay ni katugangak? Agrobata kon.
Amangan na agur-urayan ni Marco iti lugar apag sinarakan mi. Anyamatan. Awan isuot ko nga uniforme ita. Sigurado nga ang tanak ti teacher mi, papa. Anya? Ngam, apay ngay. Oray la talo pares ti uniforme anak ko. Awan na labaan nga uray maysa, papa. Anya? Anya nga aramidin ni mamam. Tsaka mo Kunana mo't abisya ka na yun. Kunana pa'y nga ilabaklatan dagiti badok. Tadak kalak kanumatan. Ay, anya launay ayat ti pakakumikuman na. Ultimo dahi ti balay kat di na pa yan madalusan. Saanen ana ornos. Nagbaliw nga rodan ni mama, papa. Kanayon pa yan na napudot ti ulo na. Nga uray awan mo't makagapo. Hala, bayam anak ko. Kasaritak to, ti inam. Bakit may kamaturogan? Umuna akalatan, adapay aramidag. Sino aya, ti ka-text mo? Ni Mari LV, adala importante adamdamagan na kanya. Iso nga agteksak pay. Wan gayam. At ako may bagakan ka. Anya ka di dayta. Mabalin mo mat nga ibaga. Nga uray adak dito'y anak katugaw. Marisa, ada ka di parikot? Ni, anya ka di dayta adamdamagam. Awan mo ti amo ka parikot. Kaslang amin, nagbaliw kan. Anya? Ay, awan ti nagbaliw lakay. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Ala, maturog takit din. Nasayata nakarubwat kan, bakit? Domingo ita. Mapantay mo't makimisay ti anak ta. Adabiit pa panaklakay. Dumagasak tulatan, sakbay nga agawidak. Mama, sumurot kan kada kami. Uray tamabiit tayo mat. Ala nga rudan, mapantayon. Agyamanak, mama. O sige, intayo nga rodan. Ala, dito tayo nagtugaw. Mangrugin ti misa. Wen, papa. Mama, agabay ta. Wan, di ka nga rod sumana, oh. Oh, aday tan ti padi. Mangrugin amang misa. Ay, kasano nga taay ang malibasak dagitoy nga agama. Mayat di imbasa itay ni Apo Padi a bersikulo. Kan mayat ti sermon na. May sagayam kadagiti sangapulo abilin ti Diyos, ti saan apan nakikamalala. Nadagsen a basol dayta iti Diyos. Kat, apay nga ibagbagam kanyak dayta, Angie? Madiditabas dayta bilam, Ne, mama, awan mo't sabali nga intensyon ko iti imbagak, Anya ka din dayta nga ibagbagam iti anak ta, Marisa. Sigud mat nga bagbaganakin ka dayta. Bagbagaam dayta anak mo, Sandro. Diyakon kaya ti tabas ti dila na. Ala, umuna akon ijabalay. Papa, talaga ang nagbaliwan ni mama. Saan na kasi ti sigod? Anji anak ko. Ore kas jiti inam. Raamam latta. Wen, papa, ngamsapay la kumatag sublin iti sigod. Ti kinasayaat na nga ina. Ikararag ta dayta kinapot, Diyos. Ngam, ala, bayam. Kasaritak to tinam. Ang mga no at damat parikot na. Ala, Marisa, anak ko. Agtugaw ka tamanganta, kabayatan ti panagsarita ta. Wan, mama. Anya ka diya talaga ti kaya nga ibaga kanyak. Masapul pa nga inayabandak di ti balayo. Gapo tadyak kayat ama ibabain ka. Anya ti kaya asawan, mama. Sapay lakuma, tadi ka aglibak kanyak. Maborbor siya anak kadagita nga ibagbagayo, mama. Marisa, adda ka dilimad a relasyon nyo kan ni Marco? Ni, anya ka din na itadamdamagan nyo, mama. Agpada kami asi aasawa ka ni Marco. Diyak maaramid ti kasta.
Kasano no ibagak, anakita kayo asimrak iti hotel. Anya, mama, pangasiyo, di ako maidandanon da ito iti asawa. Nasulisugak lang ka ni Marco. Diyak maawatan ti marikrik nakparakan ko na. Naragsakak ngamin, no iso ti kadkadwak. Kalokwan ti kasta apa nagrasrason mo, Marisa. Diyak kanunungan ti kasta ngar aramidam. Iso ano di mo kayat asyak amis mo ti mangibaga iti asawam iti aramidam. Putdemon ti minamaag a relasyon nyo iti dayjay ang Marco. Diyak sa kabailan, mama, napatagan kanyak ni Marco. Napatpatag ka di ngam ti relasyon nyo iti asawam. Agpili ka. Diyak laim pagarop, ama itured mo aliputan tinakaanos nga asawam. Marisa, anak ko, makonsensya ka kuma. Amangan no day tati pakarakrakan ti pamilyayo. Di ka di mabutang iti Diyos, iti kastang aramidam. Guston, mama. Naglamisa talaga ti panahon nita. Ay, malami na ka nagkikos Sapay awan nakasagana pagbadok. Nabati ni Marisa ti cellphone na di ti lamisaan. Ano laki da? Ni Marco ti mawawag. Song batak. Ngamjak agsasaw. Hello, good morning, honey. Kumusta ti nagpanta ka pa naturog mo? Amom, agi mo na kiti asawa. Kayat ko, siyak kumatikadwa man naturog iti rabi. Hello, honey. Apay di kag sasaw. Apay ana aramid mo kanyak ti kastoy pari Marco. Sandro. Kunak no na pudno ka agayam. Ngam ulig kagayam. Sandro, butoy ka cellphone ko. Apay ana aramid mo ti kastoy kanyak Marisa. Anya ka din day tanga ibagbagam lang. Amo kunti amin. Kaputa imawag ni Marco. Lakay, pakawan anak. Nasulisog aklaan. Nailuyusak iti dakas ariknak. Nga may karik, putdal kong ti relasyon may ka ni Marco. Basta ikanak kumapay iti may sagod daway. Apay ana aramid mo ti kastoy kanyak Marisa. Nagbalinak mo't anasayaat nga asawa ka. Inaramid ko ti amin. Tapno saan kayo nga agkrigat a pamilyak. Inayat kayo tinapudno. Nagsakit na ito yung naramid mo kanyak, Marisa. Lakay. Tipay mo't nga ron nasingad agayim ko ti tinutupam. Ulig kayo nga pagpada! Pakawanan na. Diyak kaya tamarakrak ni pamilyata. Siga di pod na nga ayat tag Sandro. Tsaka mo. Ngamno ita. Kaya't kundi umadayo. Nagsakit unay na ito yung inaramid mo. Pangasiyo, gusto ko madaytan. Ipatpatag kayong agpadpada. Diyak kaya't amarakrak ti sigod anaurnos kan naragsak a pamilya tayo. Ipagpagapuy la kuman kanyak nga anak yun. Tatang. Agtugaw ka, anak ko. Anya tinapasamak takas tatilangan. Nagsakit, tatang. Diyak yung pag-arop ang maaramid ni Marisa nga sawak ni Manggulib kanyak. Dadapay na sakit. Di pa'y mismo nasingid agayim ko ni Marco tilalaki na. Aniya, naaramid ya asawam ken kadayta. Diyak lang pag-arop akabalan nakaliputan. Ayun na yun ka asawam.
Di man la nagpampanunot mo ni tinasayaat. Kaya't ko kumanti makisinakin ko na tatang. Nga masya naklaunay ti anak mi. Gaputan di na kaya't amarakrak ti pamilya mi. Kanya nga ron ita ti pangedeng mo. Diyak pa mo tatang. Kaya't ko pa'y tagpanunot. Mala, kumararag ka anak ko. Dawatam ti panarabay ti apo ken ka. Agyapan ang tatang. Kasta talaga taramidag. Nagdagsan ti barokong ko ita. Kaya't ko nga ipukaw ti sakit amarikrignag. Abalayan, imayak takayat ka akasarita maipapan kadagiti anak ta. Abalayan. Saan ko akanunungan ti inaramid ti anak ko? Nakla at akmat idinamwak ti amin. Amok matkit di da ita abalayan. Angem igiyat ako madag iti anak ta. Tabarang maurnos da pa iti amin. Talaga adyak kayat amarakrak ti pamilyada, abalayan. Ngam no saanen na mapakawan ni Zandro nga anak mo, ti anak ko. Maawatak, gaputan nasaktan unay. Kasarita ta ida. Nakakaasi ti apu ko tano bilang tadi da maurnos ti parikot da. Iso ti kang runaan nga apiktadaw. Ipatpatag na unay dagiti dadakkel na. Wen nga rood, abalayan. Unay lakat nga minan ti kastoy anapasamak. Nagbalin anarukop ti anak ko iti sulisog. Ditay agpailuyos iti sulisog, ta sigurado apakarakrakan tinatal na ken naurnos a pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insuran para iti radyo ni Brian Agustin. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.